10-letna Jenna Tamimi živi v palestinski vasi Nabi Salih na območju Zahodnega brega. Rada se igra s svojimi prijatelji, zadnje 3 leta pa v prostem času kot čisto prava novinarka na družbenih omrežjih poroča, kaj se dogaja v Palestini. I wanted to show the whole world what's the truth and what is happening. I wanted to cover all the things that happened in Palestine. To je pokrajina na Bližnjem vzhodu, ki se imenuje Palestina. Leta 1948 so Judje v nekaterih njenih delih ustanovili svojo državo Izrael. Palestinci, ki si prav tako prizadevajo, da bi jih priznali kot državo, pa živijo na Zahodnem bregu, v Gazi in na vzhodnem delu Jeruzalema. Že nekaj desetletij zaradi sporov med Izraelom in Palestino poteka vojna. Jenno skrbi, ker Izrael zavzema ozemlje v njeni državi, tam gradi nove judovske naselbine. The thing that interrupts me and the Israeli people that they don't have any humanity. Tudi novo izvoljeni predsednik Donald Trump želi sedež predstavništva Združenih držav Amerike v Izraelu premakniti iz mesta Tel Aviv v Jeruzalem, s čimer je dvignil veliko prahu. That's a very big problem because there's a lot of Palestinian people living there and also Israeli people always destroy houses, take the houses. Petošolka Jenna zelo težko pride iz šole do doma. Med potjo so izraelske kontrolne točke, kjer izraelski vojaki ustavljajo ljudi in promet. It will take less than 10 minutes going from here to my home, but as you can see, with this checkpoint, it will take more than 2 hours to go to my home. Jenna želi svetu sporočiti: To make our world a world of love, a world of peace as I wish.